Zato ker je finale, zato ker odloča samo ena tekma, na kateri moraš biti pravi. Normalno, gre se za še eno lovoriko, ki jo želimo osvojiti in vsako finale je nekaj posebnega. Pa mislim da bi svako želio da bude u finale pokala jer je to bitno, to će bude pun stadion i ove godine nismo još ništa osvojili i želimo da osvojimo taj pokal. Zato, ker se bori za lovoriko. Žal nam je, da se ni v ligi šlo tako, kot smo si zamislili, ampak sedaj bomo poskušali rešiti sezono tako, da bomo napadli pokal in ga poskušali tudi osvojiti. Ja, seveda je zelo posebna tekma, ker finale, vsi igralci hočejo igrati finale in v Sloveniji imamo tak priložnost, da igramo proti Olimpiji, da zmagamo. To bo zelo lepo in to želimo. In finale, ko vidimo pokal, pred tekmo že pride energija, motivacija in zato hočemo zmagati. Ja, v tem trenutku bom rekel celotna sezona, oziroma res tista, rekel, tako kot sem rekel, tekma sezone in praktično treba bo iti, bom rekel, na nož, če se lahko temu tako izrazim in ja, mislim, ta lovorika bi pomenila marsikaj, sploh bom rekel, po taki turbulentni sezoni in jaz mislim, da če to osvojimo, bomo vsaj malo ublažili, bom rekel, izgubo naslova.